Menteri Ketnat Kikam Jengok Kai Perthayu bak Pol Lyngdoh ulah pediang ia ke Jingmut Jingiaphylliew Jingmut Shwa bak ke Nongdon Bynta Baro katkum ke Meghalaya State Investment Promotion Facilitation Act ahaja apusau. Kene ka act kan ailat ia ke Invest Meghalaya Authority ban thiet ia ke jaka bak ban IY ia ka Shakinong Bay Tingka. Abakran shikila apatai kubor ubak Lyngdoh ulah ong bak kene ka act kadai ka policy ke balawanra ha ka yang darbar tauan bat ke balayo jingmenjur na ka yeng. Ukarmen bakani kerukom treikam da ka Jingiaphylliew Jingmut kan yarap ban kentiu bat penbahas syuk-syuk ia kani ke polisi. MEIPP, Meghalaya Economic and Investment Promotion Policy, kedai ke polisi bala raha assembly bala menjeru dah house. Ti kan ke jing create ya kini ke kini ke land bank nak ke benda ke development kedai ke bumi nak kata ke policy kini ke proses ban consult lang nasno kataru ke rap kemudian ke ba khadu ke balong final buat ke constitution juga India bala shimba kedai ke ba ini ke ba bidu buat ke constitution ke ba jerongdu hak pertai ladap amen palat yesis paksin de ke AP ke balong final hak sencar kadar